San svake obitelji je pronalazak idealne lokacije za podizanje svog doma. Obitelj Jelušić iz Zagreba takvu je lokaciju pronašla upravo u zagrebačkoj Dubravi. No njihova kuća neće biti nimalo uobičajena. Upravo suprotno. Oni su odlučili da je njihov idealan dom niskoenergetski. Cijela ideja se počela ozbiljno razmatrati od strane Renate i mene onog trenutka kad smo shvatili da taj stan u kojem sad boravimo jednostavno nam ne odgovara. I onda smo počeli razmišljati o kući. No ne bi se svaka obitelj odlučila na ovakvu gradnju. Jelušića je na to potaknula njihova ekološka osviještenost, kao i briga prema okolišu i zdravlju. Niskoenergetska kuća je energetski štedljiva kuća s godišnjom potrošnjom energije za grijanje između najviše 40 do 50 kW i najmanje 15 kW. Takav objekt ima dobro izoliran i zrakonepropustan plašt te kontroliranu ventilaciju. Nama nije bilo zapravo pitanje da li ćemo raditi niskoenergetsku kuću, nego u kojoj mjeri će ta kuća biti niskoenergetska. Da li će biti pasivna ili će biti malo sa labavijim nekakvim uvjetima. Na kraju se nismo odlučili za pasivnu kuću zato što želimo dosta imati veze sa okolišem, sa prirodom. Ne sviđa nam se onaj dio kod pasivnih kuća gdje je kuća hermetički zatvorena i prozračuje se samo ventilacijom. Znači, jedan od osnovnih razloga zašto smo uopće se odlučili iz stana prijeći u kuću je da budemo bliže zemlji, bliže prirodi, da budemo slobodniji. Idealnu lokaciju za svoju kuću Jelušići su lako pronašli, iako su u potrazi za svojim novim domom jednostavno kucali od vrata do vrata i ispitivali vlasnike jesu li zainteresirani za prodaju. Pozitivan odgovor stigao je od vlasnika ove kuće u Dubravi. Jako nam se svidjelo ovo gradilište upravo zato što kuća može biti okrenuta prema jugu, zato što možemo biti u kontaktu sa dvorištem na jugu, imati dnevni boravak, blagavaonu sa velikim prozorima na tu stranu, ali to nije samo stvar u tome da nam se to sviđa, ta količina svjetla, sunca, nego je to i dobro što se tiče energije, očuvanja energije u kući, dobivanja energije sunca u kuću. Znači, takva kuća može koristiti po zimi južno sunce, koje djelomično onda grije kuću, a isto tako vrlo zgodno ispred kuće se nalaze dva listopadna stabla koja ljeti rade sjenu, u zimi propuštaju sunce. A kada su odlučili da žele upravo niskoenergetsku kuću, valjalo je pribaviti sve dokumente, što su na svoje iznenađenje Jelušići odradili bez prevelikih muka. Za razliku od svih priča gdje ljudi se prime za glavu i kažu da imaju probleme, nevjerojatno, ali mi nismo imali nikakvog problema. Čak što više, ljudi su izlazili u tim službama Plinara, Elektra, općina, izlazili su u susret, što je mene jako iznenadilo. Čak su određene stvari odrađivali u jednom danu. Nakon toga bilo je potrebno odlučiti se i za izvođača radova. S obzirom na montažne objekte koji se grade, mi smo onda gledali i uspoređivali razne sisteme, od drvenih kuća do Ytong kuća, i ustanovili smo da po financijskoj konstrukciji nam najviše odgovara Ytong, bez obzira što je on u početku nešto skuplji od klasične gradnje, dakle od cigli, da ne spominjem nijednu tvrtku, oni jednostavno u konačnici ispadnu jeftinije. Niskoenergetske kuće se mogu napraviti relativno jeftino i mislim da zapravo ljudi više potroše na nekakvu estetiku, na komfor, na nešto što im se sviđa, nego na termoizolaciju zidova ili nekakve bolje prozore. Znači, stvar je u tome samo kako si posložite koji su vam prioriteti. Jelušićima je od velike važnosti bilo da imaju povjerenja u ljude koji će im graditi kuću. Da bi imali što manje nezgodnih stvari, bitno je koje ljude se izabere za projektante raznih vrsta, za izvođače. Znači, pažljivim odabirom tih ljudi koji su jako važni u gradnji kuće si riješite pola brige. Znači, dobro je da ti ljudi znaju svoj posao, da imaju dovoljno iskustva, da su odgovorni. Znači, nije
ne može se gledati uvijek naći ću najjeftinijeg izvođača, jer taj najjeftiniji će poslije koštati možda više jer će raditi neke greške koje se moraju ispravljati itd. Niskoenergetski stambeni objekti imaju mnoge prednosti. Upotrijebit ćemo i blagodati koje su nam date sa neba, to je kiša, da, besplatna je kiša, gdje ćemo kišnicu svu po cijeloj površini krova sakupljati i koristiti za sanitarni čvor. Prednost niskoenergetske kuće nije samo nekakav osjećaj unutar te kuće, nego i to da je to financijski dugoročno isplativo. Znači, iako na početku uložite više sredstava, treba naći optimum da se ta sredstva vrate, znači manjom potrošnjom energije, u nekakvom razumnom roku. Znači, dok se još kuću koristi, dok mi još živimo, dok još ta kuća stoji, da budu vraćena uložena financijska sredstva. I to je vrlo lako zapravo moguće postići. A još jedna od prednosti niskoenergetske kuće je to što se za njezinu izgradnju mogu iskoristiti neki od materijala iz kuće koju su Jelušići kupili. U biti nam nije jako drago srušiti neku kuću, ali onda smo se baš iz tog razloga pobrinuli da se što veći dio materijala koji su ugrađeni u tu kuću da se ponovo iskoristi. Tako da ćemo čuvati grede, cigle, nešto ćemo pokušati kasnije napraviti od toga. A tko je uopće i potaknuo ideju selidbe? Cijela ideja da se preselimo iz stana i kupimo kuću gurala je supruga koja je odrasla u kući, za razliku od mene koja sam odrastao u stanu. I evo, tako to biva kroz puno godina braka, dođete na željene stvari i onda sve u svemu popustite u određenom trenutku kad vam ne odgovaraju neke stvari i počnete tražiti kuću, ili tako? Možda je gospođa Renata malo i pogurala stvari, ali sada će ona, suprug kao i njihove 3 kćerke imati novu i to štedljivu kuću, a i mnoge će uvesti u svijet zelene gradnje.